hayi usitshela waqala nje malume khona usitshela abantu ile eyaplanelwa khona malume lo ndawo emaplangweni yile niqale kangaka ngifuna mali imali i-target bekuyimali okay I know ongomjaho lokuzaphuza ngiqale emaplangweni nayiplana lento usuka vele nje lapha emaplangweni sengiqondile mana lebanga nobathathu ngiyokuhlezi jone kangaka lapha emaplangweni zindaba lethani abathathu abekho abanye abayizwana awezwana ukuthi kwakusekuseni nyana kwangagcwala kakhulu ekuseni oliplan ekuseni le kwakulawo 11 wangabeki ibhizi malume okay nokuthi nanizomulala nakuplan thina lapha malume bese siplanele ukuthi mina ngazi lapha kuyongena ukuthathwa imali yahamba bamkinye kuyokuthini wathini usebangumsindo le kwangangithini malume ngisho isikhathi sasingasiphethe wayengazile uzothika lo muntu nesana akajeni ngangangena mangahlala emshana nani plan ukuthi niyothatha imali nawe ukhona uplanela ukuthi uyothatha imali kama wakho no asingabesayo nabafethu asitholeni ukuthi inhloso yabo yayikuphi angithi umzobele uqamba amanzi yikho lo sethi imali kodwa uqale wachecka imoto kusesimeni awusezala imali yemoto imoto phela vele malume kwakuzohanjwa ngaso ekhaya kodwa kahle ngisho mina into esasiyisukele lapha sithi siyoyenza plan nje kwethu siqala siplana first imali ngangale ngibathatha lokho kwemoto malume wabona la sikhona sesihamba into ayivele nifike nakopothe ekhaya cha kwakuvuliwe malume kwavuliwe umama ehlalele okay nasekungena nini wangena lethule phambili okay alright nangena nina niphethe aniphethe lutho nase nithini kuyena nathi nje nifuna imali inayo lethule yangena mina ukadile wena so when Jebe ngiphethe ipendi horse insawungena lapha ngisho kanjani bayicepha phakathi malume eyaphuma unathathani manje kungenzeka futhi lo kungenzeka lona angene kamuva ngenxa ukuthi uyamazi kungenzeka angene kamuva uyena vele ofanele lona angaveli kodwa uveli ukhandwe lo kodwa into ezomkhulula lo ukuthi akhulume iqiniso mala-ke Ndlovu sibuye la manje-ke angithi abangani bakho lapha seniyithathile-ke imoto nahamba ubani-ke bambambe bobabili nePontius nombanjwe oyedwa ubani umkrenyile phakathi kwabo bobabili yena yedwa umkrenyile yedwa ubekuphi lo Andile ubekuphi bekhona ubethatha ifoni nemali ifoni imali ekukalisile lezi ezinye nani abanga ifoni nemali kuphela laptop ini ubhaka engathi lo bhaka wona kodwa ubhaka nefuthi omnyama nani ukhonyana nje kuningi engathi lokho wofoni kodwa kubelekile laptop ifoni imali nalo bhaka longazi ubhaka onezinto phakathi kathi imali nefoni ngishonise mansuka la ungabe kokutani kukubani eGobhotana kukulombana lo khona lobana ke lo wakaquli lo wangapha ebelona nini ngathi iphushu zalo ngiyabona baba bala ukubona yena akahlali la kanti yena angazi malume noma ukhona ngapha noma ayikho levaliwe seGobhotana izinto zilapha nje senikuthonile ukuthi izinto yikuphi angithi ya ayihambe zolanda ayilanda